old lady ale. Ika mafifi la fia enya make it social media gidi ela banka. Ema mayo via lo talk via de ma da camera deji. Camera da reji a hanya road dem gbogbon. And any old dem mo gbogbon ma taflachi. Nya dada ya enya leko o describe na papa aliko moname. Ava loloto aliko warning. Ava sweto aliko na helekpi heka kukulang. And this woman is able to describe everything. And edwenya ba there edana fiva la manama. Edwe no ma do ko na egbana la manama. And any surprising one but nya dada ya atenye vuvu totolo ni okatama o hegbogbom na mi. Aka mi manya fiko sunele o. E wonto nya do ma han ye epa de vima jagba tuna no mokota nya leke ole. Jagbagba nanami contact na mi akere old lady young na onye ba na nya old lady ya afisha fi na je shi old lady ya la jagba nanami e contact mi jagba mi akere fiko la na maybe the direction you can type or your mi contact number 0249598269 let me have a contact with this old lady wadan mo na mi ye kai gbagbo so lo ya mi ni mi akpo old lady ya fa eje odo mo la e video to ya wo ike mayo jijo popore le mo kon describe me from A to Z, Avaloloto, Pito, Traleto, and he has a name for all the categories. And quarter loshi or your mimi has a video and trouble. Abia na mana afala kia na go. Afala la kia. Yaro kono koji javu tokli. Javu tokli. Yaro na mo kono me afana jiji ani o mama. Na kwa filo ke si faro le puto no a abubu ko. Mana na gaba na ba da fojima. Na fa jiji ya. Na fa jiji ya no di la mo no. No fo ma la. Afo ngun la mo na mo. Ureni da. Kalo lori. Apalolo é uma da moco só se ore. Apalolo é uma. Le hejiji ya. Oh, la chema. Aba e ko nya ba gbagbo ko. Enya chiba. Yachiba. Enya keka. E diajiama. Yachiba. Akpaba na re. E diajiama da nkieto. Owo to we ba. Enya ba kiama da to ko re chiamoji. Na groko no madi. Kajala bala. Ya kuroko gbara na yi. Kajala. Funi aba shoro kupona. Ero fufu na yari. Ro kaka ganula. Kaka engineer kata. Abi agugo ga chere. Oh. Kan ni plon tuore nyon plon tuo ba Carolina wa. Bela ama gonya tono. Mutu halina nyon wan le akare. Ya nyon won. Yeli na mutu aka wan no ni akpa ma. Ni gbodo mutu ni na. La ba na ba ni aduro ma. Mata bobo ba ba ejo mo. Oro kaka ma ba cho siwo yuko. Ọmọ pa o esa mare ko na gbo le lia la mane a ye ma fo si na kele ke chi ano dada mi leke ko di na ba gbagba no mo ma no kwere mo no di 3 ye beto ko na ya ba aba gbagbe ma ji bon ja ma si ya ma li na di du ko ji bon ja cho ba ma na mo ku ga yi sile ko tikra e bro ko tikra ke mi awon feelings ele ko no da mi na mo di mo re no ya ba play yo yo da fita re ko cha ko cha roma ba ga da fu Enye nu ke shock wo ha makari ba shock wo na mo re ke po ma nyam furo nu yonwu a na ya mari anyam furo. Look at this old lady was able to bring these things out because enye nu ke social media is talking about it. It's funny though. It's funny, yes. It's funny, but maybe she has a experience somewhere at her early ages, 30, 25 ages more. You probably know. This time, people like here, I can review Bianca, Yako no kwa. He shared the experience with us. They're gonna comment and there is. What do you see about this video? Maybe it's funny. Though. That is how Nyama Kwe Nyama Kwe video. And the negative part of it, I more I don't know. These days, let's take it this way.
Jagbana subscribe to Everlove TV. Ebo na po video am subscribe wa. Come on na ko la be chomi ka bubu dagari me ya pogo. Jagbana ide YouTube. Subscribe to Everlove TV. Type Everlove TV. EVERLOVE TV. Kona na subscribe to mi channel YouTube. Those we wana yokatanya na nika ano bodum. Akpa bana jagba akure mi mara kukuno subscribe. Mi da kuku gana no mi ayi don go da kuku gana subscribe. The video ava na pe awun na share na mara akpa